Welcome to Mzansi Cult. Angeke le dumeshe ka moka matšhentšhere jo le batho bohle ka moka mobaka ba thaletše le gona le dumesha ke na ntate Thobejane ka ge ntate Mokoto ba re dumeletše le rena ke re nke le thaetše ntate o mongwe ko o bolela ka kereke ya Apostolo, kereke ya Sephiri ka tše di diragalago ka mo kerekeng ya Apostolo ka baka la gore kereke ya Apostolo ke kereke ya Sephiri, ke kereke ya Sephiri e šomišago tše gwašo leng ka moka bjalo ke ditemana tše dingwe tša tšona tša kereke tša metsana ya pele bjalo go bolela nnete kereke ya Apostolo ba šomiša dilo tše ntši tše gwašwa ebile ba šomiša le setšo le ditaola ba di berekiša bjalo a kere le re mothaetšeng ge a hlalosa ntate o re te re ko ditaba tša kereke ya Apostolo na di šomiša eng di latela eng gobane tšona ke a kuša ba ka nkgotša e le gore ba re ba latela morena Jesu mare ba sa mo latela ba latela medingwana ke kore duela ka kereke tše dingwe tša medingwana ke medingwana bjalo re tlo mo thaetša ga a tlo hlalosa ka re mo tšere ka mola groupung ya The Change Radio so re fe batho di sa fiša ditšoko tše ntši kgolo ka The Change Radio ke Mokoto product ka The Change Radio ba re ba feng tšona di sa fiša bana bešo subscriber le thekgeng yona Mzansi Cult e tšweleng pele re a le leboga gohle ka moka ba le thaditšego anke le subscribeng le dikgwetšeng le sa fiša le tšeeleng ditaba re di šetšeng tšona bana bešo e fileng la le nyaka go swela a le mo The Change a le mo Mzansi Cult show re ka no re difounu tša rena di gona re ka no re foune ra bolela ra di tliša kana mo ra šerela ba bangwe ra ba ra diša le ka The Change Radio ka ge ntate Mokoto a ile a re fahlolla ra tseba nnete ka baka la re puku ya Mateo 8:32 e re le ta tseba nnete empa ge e le nnete ke yona e tla go le phološa gobane ga go le sephiri se sakego phiri se sengwe se sengwe se tlo tšwela nyanyeng bana bešo anke re dithaetšeng ke tše tša latela tanko a se a patilwe diaparo tseo di a hlaha di a bonagala ka otoropong tsa mabala a ka hare jwale ke a sheba ke rata ho bua le mapostola tsatsing lena diaparo tsena tse hlahileng mo di batla eka di tshwana le diaparo tsa dikereke kaofela tse ke di tsebang tse bitswang hore ke tsa apostola dipostola kaofela dipostola di dingata tse hlahileng di tswa ka hare ho kereke tse tshwanang le bo St John bo St Paul because ke tsona tse ka reng di qadile moferefere ona wa dikereke tse tletseng lefatshe ha kana tsa diaparo tse di-colour tse teng ka mona South Africa tjhe ntle le tsena tse tswang mafatsheng a ka ntle bo Zimbabwe ba tsena tse teng ka mo South Africa di dingata hona le bo a ke rena re tseba St John because yona ke yona the famous one but there are many others that are similar to St John di teng bo St Jacob bo St Matthews St Abraham di dingata ene kaofela ha o re wa sheba operation is all the same so ke rata o bua le mapostola kaofela kore haeba ha o utlwisisi o le mopostola o santsane o ipitsa hore o mopostola o tseleng e hantle tseba ngwaneso hore from dithuto tsena tsa ntate Mokoto ithute postola e fosahetse postola e fosahetse because of ntho pele seaparo ha hona postola e senang seaparo ntho pele ha hona postola e senang mabala e senang terone
ha hona apostola e sa tumiseng lenyelo la sebaka, ha hona apostola e sa apeseng bana mehala di-members mehala mo mathekeng ba re e tla ba sesireletso sa bona, their protection. Ha hona apostola e sa etseng bo ditjheso bo mahobe, ha hona apostola e sa lighting dikerese, ha hona apostola e sa sebediseng bo diwasho, ha hona apostola e sa sebediseng bo spade, ntho tsena tsa bo spade le bo mephalaso. Di dingata ke dipalo tsa ka apostola tsena. So ha eba re na le mapostola ka mona, ke rata ho le bolella bana beso hore baleka ngenyawo zombili atshilo mme mapopedi hore hey baleka. Postola e monate, yes, ha o se o kena diphala tsa teng di le ha monate. Batho ba teng ba opela ha monate, difela tsa teng di ka o etsa wa tseba o kene moyeng, but ha e le hantle, ha o thola o sheba operation ke sephiri kaofela ntho tsena. So I believe ka mokgo ke utlwang, ke a kgolwa dithuto tse ngata tse Ntate Mokoto a seng a di buile, the originator ke sephiri. Baetapele ba dikereke tsena kaofela tsa apostola, somewhere somehow nthwena ba inkile ka sephiring, because ke a kgola le nna ke hlahetse ka hara lelapa le neng le latela apostola. Ntatemoholo wa ka le nkgono e ne le di-bishop ka hare ho kereke ya St John, but nna ke se ke fumane pholoso e se e ka bala, ke a kgola dilemo tse 10 le dikgwedinyana ke se ke pholositswe ke le ngwana wa Tjheso. Empa morao ko ke hlahang teng, ke a di tseba dipalo tsa teng hore ke tse jwang. So mamela nna ha ke o jwetsa, Tate Mokoto o buile a re o di tsamaile ntho tsena kaofela, le nna ke a kgolwa hanyenyane ke di tsamaile tshebetso tsena tsa bopostola. Ke ka mo bongakeng ka mo ke seng ke tsamaye, but tshebetsong tsena tsa apostola tsena ke a di tseba, dipalo tsa bona ke tse fosahetseng. Ntho ya pele ke batho ba endosang badimo, and then ke a kgolwa mo Afrika o fihlile mo e leng hore wa tswaka. Ma-Afrika re na le kgwao mo tabeng ya ho tswaka ntho tsa modimo le ntho tsa se-Afrika, because ke a bona hore bothata bo teng haholoholo ke taba ena ya hore yes, re a dumela hore Jesu ke morena, yes, Jesu ke mopholosi, but what about all of these things tsena tse thusitseng bo ntata rona le bo nkgono all these years, ka tsela tse phedisitseng bo ntata rona all along. Bo ntatemoholo wa rena ho tloha ko halowe from back then, ba ne ba ntse ba phela without Christianity, ba phedile jwang. So some of these traditions batho ba sa tshwarelletse ho tsona, ha ba batle ho di tlohela. That is why ho fihla mo e leng hore ho qaleha taba ena ya hore di mixiwe, di kopantshiwe kaofela. Ke mo re bonang, ke a kgola ke mo ke the reason why re setse re bona many people ba tsebahang ka bongaka ba se ba bula dikereke. Ho na le ngaka ka mo ba re ke Dr. Kehlelezi, ntate eo wa tsebeha ka mo KZN ka mona haholo hore ke ngaka e tibileng, e rwesang le ho rwesa izithwalo, thatha le ntwa ena bungozi. But ntate eo o na le kereke ya hae, is a founder of a church also, and then ditemana tsena tsa bo Scotheni di tsona le a di bona hore moya o fokela kae. So ke a bona ntho tsena di hlaha tjena because ba hlokomela taba ya hore mo Afrika o tsietsing ya hore ha batle ho tlohella maseko a bontata bona, and then there is a lot of trust mo nthong ena, there's a stronghold mo bo Afrikeng hore ntho tsena tsa hetsho, tsa Sesotho, tsa Sezulu, tsa Setswana, tsa Sepedi di thusitse bontata rona, ke maseko a ka lapeng, ha rena ho di tlohella. Jesu o re di tliseng kaofela. Jesus carried all the curses, all the generational curses
upon himself on the cross. Batho ba modimo a re pholoseng hle, a re tloheleng ho tswaka. Kore ke se ke se buang hore let us separate. A re ke re mameleng dithuto tsa ntate Mokoto, o tle o kgone o understand hore jwale teng jwale o setse o tswile tseleng tsa modimo, o se o tsamaya ditseleng tsa bana ba metseng e pijana. Ha o se o etsa tjena le tjena le tjena, let us learn to separate. Ha re boeleng ho Jesu, a re pholosweng. Kore ke a bona le baeti ba ntate Mokoto ba ntseng ba tla ka mona studio, wa tseba ho shota ntho e le nngwe fela, hore a ke re tloheleng ho mixa Jesus, lebitso le la Jesu, nthwena ya pholoso, nthwena ya modimo. Modimo ha thusiwe, modimo ha hloke thuso. Ke a bona ha ile tshebetso ya apostola yona e dumela hore modimo o hloka ho thusiwa ka ntho tse tshwarehang. Ke kgwao ya ka yona eo. Bamamedi, a ke re itekoleng bana ba morena, a ke re itekoleng, re tloheleng taba tsa ho mixa, taba tsa ho tswaka. Jesu is enough, he is sufficient, he is omnipotent, he is able to do exceedingly and above all that we can ask for. Ke lebohile. Thank you very much.